Nabila mau make up lagi guys, tapi buat fashion show ya temanya. Jadi apa? Cutnya Din ya. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan jadi juara Sabila hari ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya guys. Dadah. Nanti kita lanjut lagi ya, kita make up dulu guys. Bye guys. Udah gelasnya tuh lihat tuh mana mau kedok tenang. Oh guys, aku jadi cat Nadine. Kerisnya mana nih, kerisnya iya bagus. Oke, jadi ya doain semoga